Anya nga iti aramidam, Sam. Ninanang met. Apay adamagan nyo kat makitkita yo nakaidda. Ay nawaw. Ay na, kasta kadilatan anak ko. Mangan, maturog, agpasyar ti aramid mo. Kanya ngay nga nanang kitawan mo trabaho. Ay nawaw. Ay una yan. Ado ti matrabaho, nulakit di ta kayat mo ti aggunay. Ada ka di kwartam. Tawampay nga ron, tawampay mo enang tad. Ururayam kadilatan nga damang tedken ka. Imbag pa di agpalpalama, tadama ko na akwarta na agamsi ka. Apay, apalan nyo pa, ipati agpalpalama. Apay, nuing kayo mo't agpalama, ta iti kanyak ti mapalamaan nyo. Agdisguise kayo, aganchukos kayo, iti anchukos ti bulag. Agdalongdong kayo, iti dakkel adalongdong. Naa? Anay ko, apay atapisin da ngay. Anyat klasim anabiyag. Ibaon nakit din nga agpalama para ken ka. Duldog! Kun kunak lang mo't nanang. Napanan, tinalay nga anak mau. Abok pa yan. Dinilaw ko itay tadala dita igid nga gililan. Ay nawaw. Damag ko nga dakano babaya ka relasyon na. Ay mas dawak makadagita babay. Nuan niya launay ti sursurutan da kenisam. Ket nagkaro asadot. Awam makukwarta na. Tapno ibagak akwarta tiga po na no apay asurot-surutan da. Gapo siguro, ta day tsura dyan anak mo. Iswakas jay. No siyak ti babae. Sa anak lakit di nga agsagmak itikas kenisam anak karo ti sadot na. Di mo kunaan. At ikinagagat ko tikinayat mo iday. Ay nawaw. Ay, sabali asaritaan da italakay. Pare, intaman na ni Jerry Stobar. Ada na pintas at chicks ijay. Mga no, inton adya ta ijay, kat si kalaang mananti makit-kita ti babae. Makapasuron nga. Agdigos ka, kan bisngayam nga mintabuok mo, Andres. Kayat mo asawan, diya agdigos. Agsagaysay ka ngamin, sikan tumit. Kastam lang aro din, di mo pa'y amumot ti agayos, iti bagay, may nawaw. Uray no, agtupol pa di sagaysay, gapo iti kasasagaysay kung nga isulat ta materopak. Ay, pare, agpautang ka man kit di iti kwartam, tamapantay di restobar. Kadua anak lang, kaya't ko ngamin asarong karan di na pintas at chicks. Adamat kay di naglakwak tinatang dito eh. Ay, sige pare Andres, inta. At daman nga pagpaling itan na. Apay pagpaling atan nga ibagbagap. Ay, inta kit din. Nagadukit asaludsod mo na ya. Ay, nawaw. Day talaga diti orderyo, Manong. Gumatang kayo pa iti pulutan, ah. Iti may sa kondisyon. Anya ka di day ta kondisyon, Manong. No, may kami dito ay umay ka adagos. Tas ikatim lang iserve kada kami, ha? Sure. Basta adaitad mo at tip ko. Ikan ka ititip. Dalagat mayat ka itibagakan ka. Anya ko matibagam. Ay, nawaw. Agpasyarta ko mamatsag paminsan, ha? No, saan ka lang agwapo? Saan ka pagustuhan? Ada ka naman ang impasyar mo a waitress ay nawaw. Ay, no apay ngamin anaya nakak anatar nanang. Saan aga po taada itsuram napanakil kalaunay ay nawaw. Saan matadakas ngay panakal ko ti itsurak tapod numay? Tidakas, jagin gugwapaw nga saan mat agwapaw. Kaslay ti kaaroba tayo di talaod ni GR. Naging gugwapaw. Gamda ito'y tibagakin ka. Saan aga po taada mayat a babae patulamon? Nanang, lalaki basta damayat. Apay kit din, najak patulan. Ay nawaw. Ay na, no saan ka ngagbalbalew? Adan to pagbabawyam. Sana siya agbabawi nanang. Ta sino kumangay ti agbabawi? Agbabawi ti babae nga agmadi kanya. Apay no, ipabusoy mo kanya nga nilita. Apay ko mga ipabus, oy kukun kamit, si ka Andres. Mga no di na kamot lakayat, ay nawaw. Madlaw ko kayat na, adya ka ngamin na kanayon nga, sumungsong buhat nga. Mangkita ka langan iti sa balay nga armam, barag ada mailawan kan ka. Iso nga ron nga ipakpakasyakan ka, di mo ko maarman nilita. Di ko na kaon.
Saan nakakayat, ta saan kamot anatara kas kanyak, ay nawaw. Oray sa anak ka na tara. Tamabiyag ko mati agbalin ang pamilya. Ay nawaw. Mabalin ka di nga yung tagpasyar, miss. Into nagretira kami, intag pa siya. Agyan man na ka, ha? Agyan ang pailangar dito eh. Urayan ka. Adakan ka, no mauray mo tiritira. Talagang urayan ka. Kakaisuna, nagmayat kang agpasyar ta. Ay, awan ba dyan kanayo nakadkadwa mga umumay dito eh? Di ka din nalaan, tidakdakamatan. Ay nawaw. Ay, ni Andres, di kayat ko asawan. Saan ngamin matagtagan mo kas dyan nga umay kayo dito ikat? Agpaiso katay ko na ka ni Andres. Ang bayam day jayan. Kasaan kayo umutlang agbagay. Napintas ka. Idinto tanalaad day jaya tao. Dimon ar-ara paapon ni Lita tay manugutan nga ingkam agpasyar idi kalman. Awanan na paray. Ay nawaw. Ha? Nagdit kayo kanilita. Wen. Iso dimon ar-ara paapon ta kukwa kunday jay a babae. Mok matasahan ka na puno kan kuha na. Saan aya? Uray sana ka napunukin ko na at takayat nakmit. Oh, Nagtultuloy ka di alok-lokwam? saan ko naparikot day ta, pare Andres? Saan ko ma pare? Mang birok ka iti kap-kap na kam ata iso ti pamay sam. Ha? Sana pa mo ta nakabirok iti kap-kap na kak, pare. Agurno nga, tapno at da pagpilyak. Anya? Hish, kasi mat nagiti pagririg po ng mga babwa eh. Apay ko makaasid ha, at saan ko mat ida pilpilitan. Ay nawaw, kiddayak lang ida. Sumurot damot kanya kaon. Saan ka mamit akasta, Sam? Nay, apay nanang? Apay manan? Ado ka nun ti utang mo, gapula ang iti babae. Apay ko maapag problema nyo. No kaya't dati agpautang, basol ko aya. No kaya't damo ti makidate kanyak dagiti babae, apay basol ko ba ay? Saan ana sayat day tang aramid mo kunakmanan? Ay na, agin enjoyak nanang. Apay nga iparit yo aya, ay nawaw. Namnamaem ka di nga agnanayon, day ta ibagbagam nga agin enjoy ka. Day ko nada nga rodan. No anya ti music, iso ti bagayan. Gaputa duda maululaw kanyak. Apay kit din ajak gundawayan. Oh, Ay, sapay kumata saan kanto nga agpulo iti kasta nga aramid mo. oh apay ko mga agpuluak nga. Ay nawaw. Ay na, bagbaga ang manta anak mula kay. Kanayon na makidate. Agduduma babae ti paspasyar na. Ay nawaw. Kanayon ko may tabagbagan. Gamsa na dumdumngag. Ay nasyak pa'y ti madanagan iti kasta nga aramid na. Kasanuno ag sikog dagita babae. Ay no apay met dagita babae. Anya launay ay ati makitkita daken ni Sam. Di da nga ta makita ti kinasadot na. Magpaisun samit a bulsak ni Ayat. Ay sumangkabulsek dagita nga agay ayat ay nawaw. No kumata makita dati ugali ken kababalin ni Sam. Mabalin nga agsanod ta. Agam di da mo makita. Madandanagan aklakay iti mabalin na mapasamak. Anya mo ti pagdanagam. Ay problema na mo daytan ah. Apay kasta ti itsuram anak. Ah, Kanayon kang agurigor ken kalat ka akimut taong. ay, kwa. Ken kanayon akas kala na bambanaw. Maditi mariknak nanang. Mapantayo man di ospital. Mala, agrubwatak nga rod ta mapantayo iti ospital. Ay, apay ngayon na kastoy. Madya talaga ti mariknak. Saan ka kading agtumtumar iti para gurigor? Nagtumara ko. Magsubli-subli ti gurigor ko nanang. Naggurigor akmat idin. Ang sabali ita da ito eh. Mala, agrubwat kamat nga rodan ta mapantan. Ay, kasano day tuyan? Kuna ti doktor mo, masapul ang maalaanda ka iti dara. Tapno penkenda ti suspitsada sakit mo. Ah, Urayan tayo ti resulta ti laboratory test mo.
Anya ka di ti suspitsya ti doktor, nanang. Urayan tayo ti resulta. Sapay lang kumatabid doon ti atap ti doktor. Ay, nawaw. Apay, anya ti atap ti doktor, nanang. Naalam iti kinalaing mo nga agbabae. Ha? Ado nga minababae ti kinakaidam. Sino nga takadakwada ti nakaalak ngay? Apay nga yasak ti damagam. Salbag, magasan ang pangata, nanang. No AIDS. Saan na maagasan? Ay na, kasanupay ama ibagam ita nga agin enjoy ka no kastamatan. Nanang, anya ti ko na ti doktor ngay. Ay na, kumpirmado na natin. Ada AIDS mo. Apay nga yakas to yung tinagbanagak, nanang. Naalam na ita. Kaputam mom lang arudan amade. Ara-aramidang pailaan. May kaniwas iti pagayatan ti apo nga may naramid mo lata. Nanang, anya nga iti aramidin tayo. Kapilitan nga aga-agas ka. Tapno maep-ep ti marikriknam. Ngam, saan ka no amaagasan ti AIDS? Anya, nagkasangan, nanang. Masapul nga ijabon ti sigon nga aramid mo. Tama nga no makatumpong ka iti ada sakit na apadam. Nakarkaro ti mapasamak. Makaaраmpay amin na makadenam. Anya ka di timpag hati doktor, bakit? Jay pagamam kakamapasamak kat napasamak kat lakay. Anya ti kahit mo asawain. Ada ka no AIDS ti anak ta. Kunakon kahit. Ay na, dayta ti bunga ti kinagatal ti anak ta. Kinahilig na iti babae. Kasano pa itan? Masapol akanayon amayapan iti doktor ti anak ta. Kasta ti ko na ti doktor. Masapol akanayon ka no amapan ipacheck up. Ay na, naisarsara ka anja anak mo. Oh, apay saan kun ang makikita jay gwapo dito yung resto bar, Andres. Diyak man amo adim. Kasla na diamago nga gurigur sa makano. Orange, kanayon man ama di bagbagik. Ano usak lang ti umay dito'y trabaho. Tapnaday katang ko iti agas ko. Ay, nawaw. Aya, madlaw nga rog nga imres ka. Ngam anya nga iti makagapo. Kimaro ti sakit ko. Kasapulak ti kanayon nga agagas. Ay, anya nga iti sakit mo? Saan ko nga ibagbagata, nakababain. Ay, apay ada sakit nga kababain, adim. Ay nawaw, ibagamon. Apay adyak matan makit-kita ni Sam nga rumuarte balayo na na. Ay, ada sa gubanit na barok. Ay, Ada kan ibagamkan kwa na. kaya't kung ipadamag kan kuha na anilita kat adagamat sakit na. Sino day taalita? Jay babae nga, dandanunan may jay resto bar. Nga kunak nga ipabusoy na kanyak nga adamat gayam sakit na nga AIDS. Anya, iso nga ron tinangakar ka ni Sam. Anyat kayat yung sawan ngay. Ada AIDS ni Sam. Anya ka din dyan ay bagak. Ay, nawaw. Pare Sam, no pinatgam di kay daw ko nga ipabusoy mo kanyak ay dinilita. Siya kumati nagsakit ti AIDS. Anya? Dahito iti supapak ti kinalikutan ko iti babae, pare. Uray agbabawi ak, agam nalpaasain. Iso nga ipalakad ko kan ka. Adi naktultuladan, pare. Ay, nawaw! Di pa nakirelasyon kat saan abarang-barang. Tada kasupapak na adirong ba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script
ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ka di tinagan day taasom, Lili. Ay nawaw! Nagatidog-tidot-dot na Kanayon ang nakadili tinalabasit adila na. Pinanagana iti mistika. Napintas ti asok, saan ka di? Ngarot. Naggatangan nyo ka di. Ada nang irigalo ka ni nanang ko. Apay? Ay imbag man, tarinigalwanda kayo iti aso. Nagpintas. Ay nawaw. Kayat mo ka di timadan iti kastoy nga aso? Una. Tatang, gumatang kayo man mat iti aso. Apay gumatang tayo, kat adamot ang ti aso tayo. Day ko maaso akaslay di aso ni Lili akaaruba tayo, tatang. Ay, anak ko, nangina ti kasjay nga aso. Awan ti igatang tayo ti kasjay. Nagpintas ti aso ni Lili. Adda ko mamat kasjay ko. Ay, ladingin tag-anak ko Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti balay ti kwarta tayo. Adamot tayo aso tayon. Adda nga pa iso nga nagalasmet. Apay naalas ako nam anak ko. Nalaing damag nga agtaol, no adda sa baling o may atao. Mayat agwardya. Amom nanang, apalan ni Boyet to'y aso. Napintas ka no? Nangina nga min dayta klasin ti aso anak. No sanda nga insagot dayta kanyak, jak makagatang iti kasta klasin ti aso. Kuna ni Boyet akayat na kano ti maadan iti kastoy nga aso. Pangalaada nga ikatawan mo ti kasta nga aso ditoy ay nawaw. Jak amo, ano pangalaan da? Anya ka di magbaga ni Boyet kada kayo, tatang? Igatanga kano iti aso. Aso? Ay nawaw, taapay ti aso kat adamat aso tayo. Umapal iti aso ni Lili. Nangina day dyan aklasin ti aso, tatang. Nitang ro ti imbagak iti adim. Igatang tayo langan iti masapsapol tayo iti kusina. Imbis nga igatang iti aso. Sumat lagaya manaliday ni Boyet. Nanginamat nga minti kayat na nga ipagatang. Ay man di adim. Saan arumbang nga apalan na ti aso ni Lili? O sige, kasaok ni Boyet, tatang. Tapno saan nga umapapal. Apay anak kami suot ka mangkit-kita di taaso tayo, Boyet. Tas di ko makapintas ti aso tayo. Di aso ngay ni Lili. Anang? Saan mo nga palan ti aso na? Tapno pumintas ti asom? Badwam. Pumintas day tano at dabado na. Aywan sa Ikak man iti bado na tapno pumintas. Kay bado na timang papintas kang kwa na. Una ading ko. No napintas ti bado ti aso,
Pumintas mat ti panangkitam kan kwa na. Sana na alas ako nam. Ato ti order mo nga underwear. Napintas ni Maris na ken sabong-sabungan. Napintas nga agpaiso Magustok man ti tsura na. Pares abraken panti sabong-sabungan. Uy girl, tay bayad na nga rodan atay nakon. Adapay nga min order dita daya. O sige nga Rodan. Mabit lang, taala agpay ti bayad na. Thank you. Napintas din sa lapay ni Manang asabong-sabungan diti balay bayan ti lubot Mayat tayo toy. Alaik man tay pabadok iti aso. Aguray kasi ka nga aso Baduan ka man. Tapno pumintas ka man. Mabadwak ti aso. Ingka magpasyar. Umay kan aso. Iguyod ko ti talim. Saan ka diyan na pintas mo ti aso? Pintas kit daytan. Ilik kami ti pantikan brang. Ay nawaw. Apingin yung katawa ka nga ron. Akin ko pa iti dayta pantikan brang. Ay pasot mo iti asom. Inkabil ni Manang ko di sa lapayan. Inalak kat impasuot ko iti aso. Impasuot mo ka diyan nabasa? Saan? Nakita yung kaditin sa lapay ko nga underwear, tatang. Awan mo ten, sapay kagatgatang ko day jay. Awan mo tinakita. Kita ay mata mga nunayangin laang may. Nunayangin, adala ko maditaro bayan Sana kaskarina mayangin day jay, tadamat sipit na. Ne, apay nga rod nga awan ngay. Ay, sayang mat day jay. Sapay nangina pa'y mat nga rod. Oops. Datang duti balay. Asok ang napintas. Aguray ka Kaitali ka pa Manang! Nakitam ka din tinapintas nga asok? Oh, kaano pa nga ibaga man napintas ti asom? Ita! Ano kaya't mo makita ti asok? Ingka kitain. Aday jagdan ang nakapagod. Ita man pa nga ibaga man napintas ti asom. Nan, inak man kitaan? Manang, di mo ikatang gibado na Pasuot mo iti asom, ti kagat-gatang kong underwear? Imbaga mo ikaktibado na. Isungay din nakitak di balaybay mo. Isuntin pabadok manang. Napintas sana ya. Ay, loko ka nga ubing. Kasano binadwam iti pantikan brati asom kat kalakyan mat. Saan damat nga mo akalakyan? Tanabungan mat iti underwear. Ay na, salpag ka nga ubing. Awan lat di mo aramidan. Napinpintas la tatoy asok ngamday ta asom. Alright, tapi mintas idinikak iti underwear na. Ore adda underwear nan, alas lat tamat. May mayat pa lang to'y asok. Awan nga minigatang may iti kasta klase iti aso, Lili. Iso aday ta na alas nga aso, ti pinadwa? Wala, tapno mayat mat akitaan. Noon kami agpasyar. Impan mo ka din ni kalsada nga yan ti adwa tao? Wan,
amin ang makakita. Maragsakan da. Pag ko na amat maragsakan da. Wan atang kakatawa damat amin. Nanang, gumatang kayong mamatitibado na to'y asok. Anya jay ko nam? Igatangak taasom itibado na. Ay nawaw. Uwan nanang. Ningamin boyet, adabado dya aso na. Uray adabado na, tanagalasmet nga aso. No badwam day ta asom, saan na makita day ta napintas adot-dot na? Ha? Aywan sa, may mayat nawan bado na. Tapno sana malingdan ti Maris, ken ti atidog adot-dot na. Wen anak, adulakit di ti umapal di ta asom. Man-mano ngamin ti kasta klasin ti aso dito'y lugar tayo. Kakit di ipasindayag kadagiti padam nga ubing day tanapintas nga asom. Ay, wala nang. Ado ti umapal no kastoy makikita dato'y asok. Nagpintas kun kunada. Napintas at talaga day ta asom. Nagpintas metan dati asom balasang. Ado nga agpaiso ti mangibagbaga na pintas to'y asok. Apay, naigatami ti bado na tapno na pimpintas pay. Adala ko kababasit abado. Malingdan ka no ti kinapintas na no ikakitibado na ko naninanang ko. Oy, tapno saan nga agsakit ti asom? Gumatang ka iti face mask. Ta ipaaramat mo dita asom. Adala ko. Ha? Mayat sa ngagpaiso, tapno na isalsalumina kadagiti pada na nga aso. O sige, gumatangak iti lako yo a face mask, manang. Well, ada pumintas dahi ng asom no da face mask na. Aguli ka. Daytoy. Daytoy, tinapintas ti Maris na a face mask. Sabong-sabungan. O sige, igatang kun to'y inted da nga igatang ko kumaitibadok. Ni, apay nga da face mask ti asom? Tapno saan ama COVID ti asok? Isong ada face mask na. Ala, kita mani. Ala, saan naman katal na ti asom? Ikagkagumaan naman nga ikatan ti face mask. Kitanya ti asok nanang, nagpintas. Nagibaga nga ikam iti face mask day ta asom. Jaglaklako iti face mask nanang. Iso nga imbaga na nga ikam iti face mask tapno makalako. Mayat no kasta nanang tapno saan ama COVID. Adadama ang santa asom. Saan atao day ta tapno ag face mask? Apay ngay nanang, di namat kayaton ti mangan daytoy asok, ay nawaw. Apayan ngay, amangan no damat sakit nan, amangan mat no na COVID nanang. Taula ang ti ma-COVID anak. Narod nga itinaikat ti face mask na katsana namang mangan. Naira nala siguro Apay nga aglaladot ti asom? Adan samat sakit na, di namat kayatan ti mangan. Ay nawaw. Ay, yada yung pay nga rod. Ang mga numaalisan ti asok. Ipanyo iti doktor ti animal ti asom. Ibaga kaninanang, taipan minto iti veterinaryo ti asok. Tap na masigod.
nalaka ka nung agsakit ti kasta nga aso. Imbag ti asok at naandor ka no iti sakit. Kabuting siguro ti sakit day ta asom at nagalasmat ngamin. Ay nawaw. Oras saan unay anapintas, tanalaing mo't agwardya. Taulan na, wada umasidag ataw iti balay. Apay na kami suot ka, Boyet. Ay nawaw. Imbaga nga min nilili akabutang ka no ti sakit ti asok, tanagalas ka no. Adamit ay kabutang ti sakit. Ay nawaw. Agsaksakit nga min ti aso na. Maalasan mo nga yas asidag ti asom, tamangan no maakaran. Narigatan. Kun manang, ura ibaga na asaan na napintas ti asok, basta nasa lunat. Wen aading ko, uray tanalaing nga gwardya day ta asom. Ay, saan latamangan ti asom? Kuna jay veterinaryo anakaro kano ti kasasaad na. Saan ngamin anasigod? Awanan ti pasindayag ko kadagiti padak nga ubing nanang. Uray, tadamat ti aso akas iti aso ni Boyet. Ay nawaw. Ngam, sayang tinapintas nga aso. Uy, adamat sa bali nga aso mon. Saan nakasla din napintas nga aso? Ay nawaw. Iso nga ron, dayto yan gagangay nga ukan ti aso. Kasmat lang di ta asom. Ika, agpadatan iti aso. Gagangay langan nga aso. Masayangan ak iti asok. Ngam, kurang nga ti panangasikasok. Iso nagsakit. May amon. Ingkamot ikan iti underwear na dahi ta asom Tapno agpada da dito'y asok. Aywan sa. Agawi dakpay. Kay nakmatikan iti underwear na. Agkuyog tamang ipasyar ka dakwada. Ay nawaw. So naka-underwear. Makaayayat Muna yun. Nakaibagak lagat nga ti pagkakatawaan. Jemat kagat-gatang ko nga underwear timpasot ni Boyet iti aso na. Ay nawaw. Panagatinulad mo't ni Lilay, akaaruba tayo. Inala na kanumot ti kabarbaro nga underwear ni nanang na, kat impasuot na iti aso na. Uray saan anapintas ti aso no nasalon at kan makagwardya. Ayos lata. Ay nawaw. Ipatag tayo, dagiti tarakan tayo. Tapno adagwardya ti balbalay tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naganuman ang tinyawid mo karne kan natin, Merly bakit? Intod ti boss ko, lakay. Ilutok inton madamdama, tapadigwak dagiti kaaruba tayo. May ruwam sa mo kita karuban, wasta kanayon bakit? Kanayon mo ida patigwan? Siyempre, isumot din tinakairwamak, lakay. Sa may sa, sobramat ti intod ti boss ko. Saan ta akabailan nga ibusen, lakay? Sayang mat numadadaon laang. Isu agay mo ti kaduan ni ti karuba tayo. Tanasayaat ka bakit? Nasaya atak kadakwada, isuan nasaya at damot kanyak, lakay. Alangarod bakit? Tulungan ka nga gluto. Tapno may kamida sakbay arumabi. Alaman nga rod, lakay, tani. Ado pa'y tinaskan nga aramidak inton madamdama. Siyak manan na nasaling. Kano laang idinagpadigo ka, Perlay? Ita, agpadigo ka manaan. Adda nga minti karne kan natin nga intad tibos ko, nana. Sobramat para kada kami kan lakay ko. Iso nga ibingayan kayo. Ay, nawaw. Agyaman naklaon ay Merlay. Saanan amasapol nga agluto ak iti pangrabyan may kinitatam. Tinyag mulatan ti pangrabyan may. Awan anyaman na nanasaling. No anya ti sidayaw. Isumot ti sidamay. No daduma. Makarik na kampay kikdi itibain. Ay nanana. Awan ti rumbang apagmainan nyo. Pagayatak ti mangibingay iti padak a tao. Maragsakan ni tatam asiguradaw. Naimas ka nung amin ti lutaw. Sigamat gaya manang Merly. Umay kapadigwan, John na ading ko. Ay nawaw, mamin anumat ngagpadigo ka iti makalawas manang. Adda ngamin manantiintad tibos ko akar ni kanat natang ading ko. Sigurado ka manang? Amangan mat no magastusan ka no kanayon na kami nga ikan. Saan mat kit di? Libre laang, iso nga itad ko mat iti libre kada kayo. Di mi mat kabailan nga ibusan kan manong mo. Sayang no madadaol. Agyaman akmanan amanang. Agpapada tayon nga kakaruba iti sida. Kasta talaga ading ko. Agluto ak tumat iti sinigang inton bigat. Padigwan kayon tumat manang. Aywan awan ti parikot, John na ading ko. Yag mulat ta. Ay nawaw, anya nga itas idam tatang. Karnay, No kasta, nang tadmanan ni Merly tatang. Wayne, agraman ti daduma karuba tayo inikan na. Saan mo't ama ibusan dahi dyan a babae tatang? No saan asida, makmakan mo't titid na. Intig ka no tibos na. Iso nga ibingay na mo't kadat tayo. Amo kon ti sikreto na tatang. Ay nawaw, anya sikritaw. Amo ko, no apay agayam na amin akaroba tayo. Kanayon nagayam ida apadigwan. Kin madlaw analaing ang makikaruba. Iso nga adaw, tigayim na anak ka. Kas tagayam ti sikreto na. Kumusta mo ti balay aginatan yaw, Violeta? Mayat-mat na nasaling, worth it. Ay, kat nasaya at ano kasta. Agdwa bulan yun sa batan dita. Wala na. Ay, anya nga minti ko nam asalod sudam itay. Ay, ti may papan iti day ta Merly nana. Apay ni Merlay. Nadlaw ko ka close na amin akaaruba na nana. Ay, wun. Nalaing ang makikaaruba day ta Merlay.
Isu akaadwan ka na tayo nga agkakaaruba kat gayam na. Kas tagayam, nana. No adat isubra amakan iti ayanda. Ikan na kamay. Amo na mutla ang ti makipag-ayam. Isu akay kayat mimut akaaruba. Managi sa mga tao. Saan nga istriktaw? Saan mutla ang anaartay? Apay mo't ana sa ludsod mo, Violeta. Ay, ikwa, nana. Kaya't kula ang amaamuan. Magkaramidam no di agkulong dito silid mo. Violeta, anak ka. Awan mo't dado maapapanak, tatang. Ay, nawaw. Nagdado ka aruba dita. Makikaruba kamit Kas lalik-liklikan nak mo't dagiti ka aruba, tatang. Umisim kamot ngamin akadakwada tapno isiman da kamay. Impadas ko, tatang, ngam awan lata. Narigat ti kasta anak ko. Narigat noon ti gayem mo. Awan ti kain inistorya. Adamo ni Nana Saling. Isu na laang, ta saan kami a-close unay. Het, ni Nana Saling laang. Nayunam tapno nubisi ni Nanam Asaleng. Di adadaduma mabalin akasarsaritam. Nakita nga imay ti baro akaaruba tayo dito'y ayan niyo idi na minsan, Nana Saling. Ni Violeta ka day, Juna. Wan, Nana. Anya ti may na imbaga? Imay laang nakiis-istorya. Imbag man? Tanakaalaan niyo day jay, Nana? Medyo laang mat. Ay, nawaw. Kasano ang medyo, Nana Saling? Duma, mapilpilitan aklaang amakisarita kenkwana. Jak man amaw, ngam kaslada yumot tirik na kenkwana. Kastamot lang tirik na kenkwana, Nana. Kaslada supsuplada na. Apay matanay bagam ti kasta, Juna. Inisumak idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Ngam, kasla angin alimbabas, Nana. Syakit din tinabainan. Namok lang nga kasjay. Sa anak latang kuman anagis-isam. Anya. Awan ka di taramida, marili ba kay? Apay kumala kay. Mapangga ka na tayo ni Jonah. Apay ka no. Diyak mo? Di na ka di imbagakan ka no apay. Ay nawaw. Imbagak kumankin ka, imbaga na kanya, bakit? Sigagay, di man. Alawanan, agdigo sa klabiit, sakbay ang mapanak iti ayan na. Agawa tapos saan ka marabyan unay? Pinaumay na kanumat, Jonah, ading ko. Adaim paw it ni manang ko abadbado manang Merly. Nagapo ija abroad. Kat? Sikakit di mat manang. Agpili ka no adati kayat mo ta itid ko kan ka. Ay nawaw, saanan, Jonah. Nakababain mat kan ka. Anya ko matipagbainam ngay manang. Sapay naggapuday tayo di abroad. Anya ngay di isukat ko dita. Ni manang mat. Sa anak mat adumaw dawat iti kasukat ti itid ko. Si kalaangan tagpili, Jonah. No adati saan mo akursunada, isulaangan titad mo kanya. Ay, saan ang mabalin manang? Agpili kan. No di mo kayat ti marabyan manang. Anya? Ning, silip ka maasilip di tatawa, anak ka. Hindi matmarli tinaggapo iti ayan ni Jonah. Anya nga tangay di binagka na. Ay nawaw. Anya bibiyang mo nga. Pagsayaatan siguro day jay tatang. Ay, day ta pa kay ranudam, ti amaw. Imbis ang makipagayam ka kitay. Uray anya ti aramidag tatang. Kasla nagrigat. Ni Marlila ang muti kay kaya da. Ay na, nasayaat ngamin ni Merley. Iso asika. Agbaling ka mo't nasayaat a karuba. Tapno, maayatan may tagati karuba king ka. Dumteng to ti gundaway.
Amaagaw ko ti atensyon dagiti kaaruba tayaw agagayam ni Marley, tatang. Saan man nga itangam addan to? Nene, anya nga agawin mo ta sasawam di anak ko. Ah? Ay. Ay, kun kunaklaang dayjay, tatang. Ado man yung tinyawid mo pansit, Marley bakit? Lako ni boss dayta lakay. Saan anay boss? Iso nga inted na kanya. Tasabali ka naman ang inton biga. Ika man ang nagiti ka roba bakit? Ay nawaw, saanin ang masapol asaludsudom lakay. Mangisuputak nga rudan. Kita amtay baro asilop hindi talakay. On bakit? Siyak mo't lang iti mangiwaras. Madlaw ana bambanog ka ngamin. Siya ko, lakay. At damot lang ti daddo maagagarak kadanana sa ling. Kabagilam nga ron. Siyempre siyang paiti ko na. Ay nawaw, nagimastoy pansit aginatang mo atatang. Nabsugak adagos. Saan ko ginatang data? Na, anya ngay nga ron? Intid ni Merley. Anya? Ay, naimas mo piman, anak ko. Ado, tinatingking ka rin nina. Apay adi mo imbagbaga ngay tatang. Isumat lagayam amariknak amadi ti tiyan ko. Naimas ko lang itay. Idimbaga ka ni Merley akaroba tinangkeng. Ibagam kiti ang maditichan mo. Ay, nawaw. Inikkan na kayo kadiday jay amarli iti pansit idi kalman na nasaleng. Wan, iso matikin nan mikin ni tatam itay Violeta. Saan asim makit ti tiyan yo, nana? Saan mat? Amuyo ka day. Day taapansit tinang pasakit iti tiyan ko idi rabi, nana. Intad ni Merley di kalman ti malam. Kinan milaang itay kat mayat mat. Saan mo tasim makit ti tiyan may? Ay, uurayin nyo, anana. Ang mga no nabanglas, tintod na kadatayaw. Nagilbi imaktupay. Ay, nawaw. Awan mo tinaramanak anabanglas. Kitaan nyo, anana. Ang mga no saan nyo laang anadlaw. Kalutluto ka no dayjay idi kalman ti alas 2. Ay, uray kalutlutaw, no nalaka mabanglas. Talaga asumakit ti tiyan na nasaleng. Istoryaan ni Violeta, anabangles ka no ti inted mo apansit idi na minsan nga aldaw manang Merlin. Nagil-BM ka no, simakit ka no ti tiyan na. Ay nawaw, saan anabangles dayjay, John na ading ko. Simakit ka no ti tiyan na. Iso ti istoryana iti daduma kaaruba tayo. Ay nawaw, rinamanak dayjay, sakbay nga inikan kayo. Mayat matinted mo kanyak manang. Awan matmariknak anasakit kanyak. Ngam, apay nga ta anak ko na dayjay a Violeta anagil BM. Kan simakit ti tiyan na iti pansit nga inted mo. Wano? Adabasol mo kan kwa na manang Merly. Ay nawaw, awan No bilang man sana pud no asimakit ti tiyan na. Anya nga tati mo ti ibo na manang. Day tatijak amo ading ko. Saan kami mat-aklos? Awan matlaang ti amok anagapaan mi. Merley bakit? Sikat ipagsasaritaan dagiti karuba. Ay nawaw, apay ka no lakay. Mangiwarwaras ka kano itinabangles amakan. Kasta mo timbaga ni ading John na kanyak itay lakay. At dapay kano ti simakit ti tiyan na bakit? Ni Violeta ka di? Wen, iso. Ay nawaw, iso laang tinagreklamo akas na lakay. Siyak mo't laang tinangisupot. Kat mayat mo't idinsupot ko bakit? Nupod no ati pansit nga inted ko ti simakitan ti tiyan na. Apay ngay nga rod asaan anarik na ti daddo mga inikak. Dahita ti saan tayo nga mo bakit? Amangan mat no kayat nakadadaulan da di a babae. Iso akas tatar aramidan na. Agar aramid iti istorya. Ang iti anya ko maaga po. Kitawan mat ti basol ko kankwana. Saan kaming tupay nga agsarsarita no masalaw mi ti tunggal may sa ditadalan.
Amam, si ka, Violeta. Talaga nga ulbod ka. Ay nawaw, apay man ang tatang. Apay amapan mo is istoryaan. Asim bakit ti tiyan mo. Kan nagilbiim kay ti pansit na intid ni Merley. Ay, diyo ka di matang dadaulan ti diskartik tatang. Iti saan nga agbayag. Gayam kunto amin na dagiti gagayam ni Marley tatang. Pudnaw ti atap ko. Agar aramid kay ti inulbod nga istorya. Tapnulaing maagaw mo dagiti gayam na. Katpud no mat medyo si makitikyan ko iti pansit nga inted na tatang. Yapaw. Di ka man sika, Violeta. Inibos mo nto pa iti pansit anabatek. Saan niyo ka di akayat ama adda anak iti gagayam tatang? Oh? Siya kunti mga aramid iti pamuspusan. Saan nakasta ti pamuspusan na kayat ko anak ko? Saan mo't amasapol nga ramidim ti kastakit? Tapnulaing maddan kay ti gagayam. San amasapul a dadailam ti pada mataw? Sursurum lang tagbalin a friendly anak ko. Umanayan day ka, nawatam. Anya ter aramidam dito'y balay si ka, Violeta. Ay, kayat ko lang a personal a dumawat iti pamakawan mo, Merle. Nag-LBM kan si makit ka numati dyan mo itinabangles a pansit nga inted ko kan ka. Violeta, indiretsum kumalatan kanya ka. Ay, saan apod no day jay, Merle? Nukas na nga rod, anya ti makagapo nga inaramid mo ti kasjay. Ape amasapul adadaulan na kadagiti ka aruba tayo agagayim ko. Ay, kinapod no na. Umapalak nga minkan ka. Ay nawaw, anyamot nga iti apapalam kanyak. Gaputa, ado ti gagayim mo. E dinto asyak ka ni Nana sa linglaang. Saan kami pa'y unay a close? Day talaang ti makagapo? Wan? Ay, sapay lang kumata maawatan na. Nugayim la ang gayam ti kasapulam. Umay ka laang dito'y balay no amom asa anak abisi. Taagin ni istoryata. Okay laang kan ka? Una. Amom, Violeta, no kayat mo ti maadaan iti gagayam, agbalin ka ang nasaya at akaaruba kadagiti kaaruba tayo. Umisam kamot ngamin tapno saan da panunutan asuplada ka. Kayat ka di asawan day ta, napakawan na kon? Wen, basta di mo kuman ulitan kadagiti solid agagayim ko. No aramidom ti kasjay, saan asyak ti madadaal, no di kat si kamat laang, Violeta. Nasin po mo gayam ni Merle tatang. Uray kas jay tinaramid ko, nasaya at lata kanyak. Madlaw mo nga men. Isuakas tauray ti palang ipatay, tigiti karuba tayo kayong kuhana anak ko. Ungayam, kanyang iti nagsaritaan niyaw. No kasapulak ka no ti gayam, mapanak iti ayan na. Mayat ano kasta? Un tatang, manipod ita, umisem-isem akmetan. Kan makiin nistorya ak mamut kadagiti kaaruba tayo. Tapno maadda anak met iti gayam akas ka ni Merle. Kasta, anak ko. Alaem, iti nasaya tawagas. Saan kita dayta? Adda ti dadailo mapada ba tao? Kanayon mo laglagipin. Ano nasaya at katao, anak ko? Adaw, tagiti mayat ang makigayim ging ka. Laglagi pong day tawain. Ay, nawaw! Pilian tayo ti agaramid iti nasayaat. Di tay mangaramid iti dakes, tapno matong palaang ti kayat tayo. Laglagi pen tayo kumaakanayon, nga awan ti nasayaat nga ibunga ti dakes nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.